Av balam. Söyleşelim benim bilen. Söyleşelim, Ağır söyleşelim. bitmeyin ah kıyın. Tukta balam, tukta. Hazır. Kıyın. Zarar yok. Buları alından şulay bulayın da. Ağır. Sen emetin nezme. Mene ülgeçten tanıştıkta kalırsın. Bir kaygında olmaz. Korkarga da tırı kilmez yüzüne. Ulan tırışlandıra o. Ülgeç yal itersin diler bey. Hak sözü o. Çünkü bu dünyada koya indi yal iterlik urun. Anda baba nişik bulur iken, anda da kozaplar bulur iken. Anda sana bir nida bulmaz. Tınışkına yatavir. Allah-u Teala karşına getirirler özüngni. Eytirler. Mine kulun anına kildi. Ey sen! Ey sen! Anda niye ayteslerin koyan bilesin? Burasın bilem undur efendi. Gitti! Min sana undur tugel. Undur tugel. Allah-u Teala yağım bitip karar da eytir. Bu andını min bilem bit. Siz anı cennetke iltiniz diye. Çünkü ol bu turmuşta bir rahatta kurmadı. Bir gavurluk bilen yaşadı. Aradı. Siz anı tanışlap yal ettiriniz diye. Şulaykına bula kursan tınışlık bulsaydı. Başka bir nide sizmesen idi babakay. Başka bir nide bulmaz. Sen tanışlap yüzünü meşakkatlemişeline öl. Ne o ölüm biti o sabi balaga ana kebek. Babay, belki mineli tırılırmın. Enige. Yamadan gazap şigar için mi? Son, azgına bulsa da tağı biraz yaşaysaydı bir. Anda gazap şigesi bulmağaç mındağı mihnetke tüzerge de mümkün. Onda sana bir nide bulmaz. Barı değil. Dürüst. Belki dürüst de tuguldur. Xudayım. Çatı yigit. Kımanda kıskıra. Ne şundan narsa? Kışa o kırığa tiyiş tugel. Uzun kuyton mu tutarga tiyiş? Kuysek. Jitmese öz abi kışı biteli. Kışkırma. Mında anne can verip yata. İreni kıltısına kırdı indi. Kumaş oğlama. Seni min babay süzdeyi hürmet ettim. Şep kışısın tuğan. Şep yalganlısın. Hakiyetinle ıstas atasın. Zararı yok. Rahatlanıp ol da. Yoksa bulay da көңіліне yuvatırlık, dürüstlük az bu dünyada. Әлі шыңапта өлемен? Şayar mı şekilli? Yetkiriden topta iken alaysa. Avran Ivaniş, mine ikisini alam. Bunları ne yapayım? Siz jingildiniz. Yararma, ilertelce. Abram. Ben sana Abram tugel. Abraşka. Natasha çirlep dura mı? Anısı senin iş tugel. Yok sen şunu ayt. Vasili sana katı kıynadı mı? Anısı da senin iş tugel. Bu aile işi. Sen kimsin ölümünde? Kim gene bulsam da eğer tilesem. Siz Natasha'nın bundan sonra bir kaşında kör almazsınız. Ne söyledin sen? Benim tuvarımın kızı turunda. Aksi, korak. Korağın korak. Lakin senin taraftan elige tutulmağa. Bizden kaptıram ben seni. Kaptıram bizden. Ağıl şağında men sizni bütün yağızının astınızga getirip tozdırıp bitirecekmen. Nerse sen meni tekşiriş aldığında tel yaşayıp durады bilesin. Boriden sen bir başında iman kütme. Menden seni koraklıkka kim veretti? Orunlarını kim көрсетті деп soraldı. Мен aytırmın, Mişki Kastilok'le onun hatını diyermin. Uğurlagan nerselerini kime tapşırın derler. Men aytırmın, Mişki Kastilok bilen onun hatınına diyermin. Safsata, sana kim şansın deyip. Şanırlar. Dörese şol bulgaçkı şanlı halleri yok. Көрерsin, senin üstüne pışırak atarmın. Men şeytanların barğızında başına jitermen. Kışık, ben sana dünya şarlık işledim. Anin diyaksızlık işlevenin var. Şulay. Nerse korkulduysun anda? Bu gaylaş mı? Sen kimsin önümünde? Koy kısılma senin bilen mine şükür kazımıyla.
Мен bir söz etmeyeyim bit. Eğer de biröv ikinci biröwge yaxşılık kılmagan eken, ul bik naşar işlegen demekçiyim şul guna. Mana şul. Biz mında bir-birimizni bek yaxşı bilemiz. Sen kısılma, qarqıldama. Bizden hop turram min seni. Haberlerine şu çıktı. Tag'in Vasiliy g'alib kirga jigirdi. Yigitler, qarab turam da işleriniz bek butalşık görüne. So'nggi vaqtda keraginden ortiq quyulana boshlading hali Silvaska. Qarani. Quyuliq betol o'rmonga gumbaj yerga borgandagina yaxshi. Amunda isaning butunlay keragi yo'q. Ular sening mo'yningni bek tez buravertirlar. Şundan da yaxşı şakta sen bundan juvalıp. Bir boshlig'i aytib bitiringlar. Qo'ya. Sibirga ket. Yo'q endi. Sibirga men o'zimni qoznoq hisobini jiberganlarini kutarman. Benim yo'lim belgili, atamning bor umr turmalarda o'tdi. Hamolda men adaldanni o'rnini azirlab qoldirdi. Meni bit balakay shotdan berilib. Qaraq malay deb ertalar edi. Sibir eyvet yagul. Qatlash. Sen nega deb xamanda akiyat sotasan o? Ha? Narsa sanqıroğlu'nun malla. Nega yalğanlıysan deyip? Qaçan yalğanladım eləmeysin. Gülşüttürasın. Sina onda da heybet munda da yaxşı. Yalğanlıysan bit, narsaya kerek ol sina. Sen uşan da özün barıp qara. Sınından rahmet eytirsin elimiga. Nega bunda iştan tuzdurasın? Ondan sonra uylap qarali. Narsega kerek ol sina dürüstlük. Belki ol dürüstlük senin için balta tütesi günedir. Amin abarı bir. Balta tütesi iken, balta tütesi. Kızak kışı sen. Nega özün xarab eterge? Bu adam birlik öylep nerse aldıgardıysiz siz, he? Hiç düşünmeyim. Vaska, nindi dürüstlük kireksin sana, ha? Hem nersege kirek ol sana, ha? Özün turundağı dürüstlükünü sil, özün de bir yaxşı bilesin. Hem onu başkalar da bileler. Tuttanisin, korkuldama yeme. Sürenesen. Ol men o başta şunu etsin. Xaralı kortlaş. Allah, var mı ol? Ya ey, var mı? Işansan var, ışanmasan yok. Nersege ışanasın şol var. Yarar, men traktorga varıp şey içip gelem. Benim bilen barasız mı? Siz kaytan. Nerse qarab turasın? Bolay gına. Yarar, Ta demaksin. alaysa men özümgine varam. Bolay bulgaç. Nastasiyga mı? Yok. Keldin mi dey? Jonu var mı hele? Kumaşa olama. Sen nasıl mında kozıksıman turpayıp durasan? Sen kireyken min kitet alam. Kit! Vasiliy, benim sende yumuşum var idi. Vasa, kil munda. Barmayım. Dilemeyim. Ne buldu sana? Nega şulay yorsuysan? Sarım koynay. Duydun bu matavuktan. Men de duydurdum mu? Sinde. Ye söyle. Nerse deb aytayım. Ko'ngilsizga kishlab kulmak kidirib bo'lmaydilar. Shulay xayr so'rashib yurganda jirmim, u mening xarakterimda tugul. To'g'risini ayting uchun rahmat. Nechik to'g'risin? To'ydirding deding. Narsa? Durust tugulmalla. Narsa qaraysan? Tanimaysan malla? Süpersin Vaska. Lekin şöyle sana ko'nglim yotmadi. O'zim senin bilan yashasam da men seni bir qo'shimda ushlatmadim. Olay, ya. Bizning suylashuvlik so'zimiz yo'q. So'zimiz yo'q. Ketsin mendan. Ko'zing boshqa birovga tushdimi? Bunaqasi seni qo'g'ilmay. Ko'zim boshqa birovga tushsa da seni yovshi etib chaqirmam. Qizg'anish. Balki men senga birovni yo'qshilaydi olgan bo'lar edim. Kimni? Anasin sen o'zingda bek yaxshi bilasan. Nega endi bilmamishga solinirga? Vasiliy,
Яшырмыйм. Сен мені ренжіттің. Бір ғайып сізге қомшы білен соққанда айттың. Яратам деп ердің де еш ойламағанда. Bir de ойламағанда түгел. Менен де көптен. Жаның еп сенің Әбетханның қатын қызың жаны боларға тиеш. Біз бит Yatqış жануарлар бізді нәрсеге болса да үйретірі керек. Әміне сен мені нәрсеге болса үйреттің мүсі? Тоқтайын десең қызма. Болған біткен, кіші өзіне өзі құжа түгел, мен оны білем. Махаббатың сөрлеген екеніңді ярый. Шулай язған болғаш, не ішлемек керек? Неге бет? Әне, тыныш қына. Ғауға шығармай шағына айырылыштық та қойдық. Шының бірі вассалам. Yok тоқта. Мына нәрсе. Сенің білен бірге болған шақта, сен мені ирімнен, обайымнан, ғынынан бұл тұрмыштан азат етіп, сен меңа бұл сазлықтан шығарға ерден етәсің деп күткенді. Бәлкі шуңадыр. Мен сенің өзіңі түгел. Бәлкені сендегі шул үмітімні, хыялымны сүйгенміндір. Анысың мы, Вася? Тартып шығарсың деп күтті. Тартып шығарға? Сен қодақ мен кілешше түгел. Менің ойлауымша сен ақыллы қатын болар, сен ақыллы жетес қатын бет. Вася! Әйда бір бізге ердем етік. Неше кетіп? Сеңа менің сіңілім ұшы бит, мен білем. Шоңа көре ертқыш жасақын есіңдайны сен аны. Құраны басқанға бүтен ұрынасы болма. Тоқтайын сен қызма. Барсында yoqшылап ойлап ішіні тұтыншықына да қәлітерге бола бит. Тілейсің кен, үйлән сіңіліме. Мен аңызда бір іші сымлап ақшада бермін өзіңе. Көбірек жиалсам, көбірек те бермін. Тоқтары нәрсеге не үшін? Тек сен мені ирімнен азат ет. Мойнымдағы ол ілмәкні алып ташла. Мәне іш нәрседе екен. Ескеткіш істі ойлап шығарасың сен мұны. Демек, иріңні қабірге, сүйеркенні қатырға әурсің. Вася, менді қатырғы тұрында сөйлейсің. Сен өзің ішләмә, әйттәшләріңе қош. Өзің алынған шырақта да қорқыныш жоқ. Кім ішләгенін шайтан білсін менді оны. Ойлап қына қора. Наталья, бит сенікі болашақ. Ақшаң болғаш қайда болса кетерсің. Мені де мәңгіге құтқарырсың. Оннан сіңілкәшті янымда болмайшақ. Бұл ise оның өзі үшін хайырлырак. Çünkü senin arkadan qarata bulan qarışım өзгерді қазір. Көзіме шалынды ise шундақ жылашыларым шыға. Қиылсыта, отырғашы қыны башлым өзім. Шунды ләгәм үскінге. Оны қызғанып, хатта өзім жылайым. Өзім жылайым, өзім тұялым қыным. Хам келешекте де. Келешекте де құттылтамаяшақмын. Жыртқыш! Сен бит қансыздығың білен мақтанасың. Мақтанмын мен. Дұрысын айтам. Ойла Вася. Сен менің ирім арқасында 2 тапқыр түрмәгәліктің бит. Шылқымсыз арқасында бит. Ол мен қондала кебек қодалған. Міне 4 жылдан берлінді қонымын сұра. Ненде ир болсын енді ол мен. Наташкында шетке қоға. Қиырсыда хайыршы қызы бит. Ирім. Хамма біз ішінде оғыл. Оғыны бегіз тақырасың. Вася, мен барысында бик оңлайшылы етіп ашып салдым. Мен не тілегенді барықмақ қына аңламасқа мүмкін. Яры бар, кет. Ойла! Сен нәрсе, менің артан мы? Сіз өзіңіз гіне бұған. Сіз нәрседір сөйлешейдігіз түгелмісің? Vaska, haşeret, hayırcı, ulet. Кишер хлаяр. Василиса,
Sen beni kabat günahka batırdın. Ben seni şiir bitirip izlep yürüyüm. Yıklarına! Hey! İşçiyseniz! Qaysi qizim? Mumin! Üzüm! Deganda qaçdim. Koy var ismini. Sen bet yoluna chiqqaning tug'ilma. Onda menga qort kishiga so'g'roq cho'l tugan qay. Qarani qatlash. Sen borsunda eshitib turdingmi? Eshitmasga shukurat ballamaysan. Qarali. Yigit. So'zime quloq soladi. Sen bu Vasilisini yaqin jibarasi bo'lma. Ol o'zirin sendan boshqada jahannamga olibdir. Senga qaraganday batirakda ayttiribishlar. Sen onun yanına barma. Ana şeytanını dinlama. Anlamayım. Sana rahmet aytırgan mana shular qisingda meni. Onun narsasini anlar qayindi. Kishinchada qilgan shaytindi. Bugun u yaxshi, ertaga nashar. Qardosh, sen nega deb hamada ekiyat sotasan? Nega deb hamada sen ekiyat sotasan? Dali. Ana nashtadir bir qırladı. Ya Rabbim. Yana bilan jon bergan qulim onning ruhin marhamating bilan qabul etib olsam-chi. O'lganmi? Qutuldi. Nereye qo'yasan hali? Ya olsun, karakterdan. Ana chaqiriblar kerak. Mayitlarni yaratmaymi? Mayitning narsasini yaratasan endi. Dirlarni yaratiblar kerak. To'xtar menda sening bilan. Qo'rqasan buni. Yaratmaymi meni. Hayda. Dirlarni yaratiblar kerak. Korklar! Sen faydan! İsime düştü bit! Korklar! Korklar! İsime düştü bit! Mına şuşulay! Mına şuşulay sahneye çıkıp basaydım da! Efendiler! Eğer de dünya izgi hakikatka yol tabalmayaptır iken, ol şağından мәңгілік rahmet yapsın! Kişilikini kırıltatkan ahmaklarga! Qo'rashqi, merk bo'lgan şeydi. Gitem mi? Gitem. Jibereli, qo'ya gitmoqchi bo'lasın. Bir şehirni sizlerge. Şu şehirni tabanda davalanımda. Karol yer etmişliğimin düzel o yolunda. Natar, sen bilesin be. Benim sahnedeki ismim Zavolski'di bit. Anımında bir kimde bilmey. Bir kimde. Da benim ismim yok. Et bala bitlerinde isimlerim la bit. İsmin yoğaltkan kişinin yüreğini çıkacağından anlıyorsun sen Natar. Ora ko'rishim o'lgan bit. Olmasın ha. Vallahi yana bir qo'raydi. Nerseni var desem, nerseni koyarlar. Han o'lgan bit. Yetkiriden toktağan iken alaysa. Eşlikler bakın bulup yoluya. Bar, kiliş kaytırga gerek. Bar, çakırıp kayt, ulanın katını. Parasın. Ne? Bana. İsmim yok. İsmim yok.
Şunda bolsa naq şulay. Qorang'i podvalda bir özüm qoqirib. Nersen bakır diyorsun alda? Ha? Bulaygina özüm bilen. Vaskını kıtasın mı? Qaranı. Vaskı senin başına jiteşer. Kim jitse de baribir tugilmini. Eshmasam ol jitse. Yarar ansa senin iş. Mana onun o'li yaxshi tabii. Lekin baribir qizg'anish. Xudoyim, ne işin yaşadıydı bu kişi? Onun nersesi kızganış. Barısı da şulay. Tuğa, yeşil, ule. Onun nersesi kızganış. Ишітtik енді, ишіттік. Өлген екен, орынышмақта болсан. Ana, dönde üy aldığına çıkarak ki. Benim anda ne işim var? Onun bir yeri var. Mey, ne mında tutarga yaramay. Manda bittirek kişilerin yuklusu var. Yaramay. Xudoyim, qizg'anar edingiz eshmasam. Shu bir jig'i so'z aytir edingiz. Yaxshisiz. Ko'ngilini avratma qildim. Bayindu ulalarni qizg'anu. Sirlarni qizg'anam o'yladim. O'zi-o'zimizni de qizg'anmaymiz. Bayindu. Ondan tağın şol. Ölüm sözden korkmayı. Şiir sözden korka. Ölüm yok. Polisiyi şakırga ki. Malamın sındırız. Kılıç. Haber ettin mi hala? Yok. Şiirlerge gerek andı. Benim kısamdan ibaret 40 günden akışa. Buluş kalıptır. Olmazsa bizi biz cihip birimiz. Kim beştiğin kim? Kupnu bulduralayındı. Lakin polisiyaga hazır haber iterek gerek. Yoksa hatının seni ötürgensin falan tügen diye başlarlar. Mana ol hozir mening tushlarime kira boshlar. Mening tushlarime har vaqt mayitlar kira. Endi uyga qo'ytirganda qo'rqinish, yolda qo'rqdim. Baba qo'y, meni uyga sotib qo'yshi. Tirilerden ko'rib sen bola. Tirilerden. Tirilerden nerse qo'rqasan. Eser! Eserin! Tizden yaz jite dusqay. Bizge yaşarga cevap bulaşak. Hazır endi ovullarda iratlar suqqa, tırmay şu narsalarni qaraştırgalap qo'yalar biz mine bunda. Sen deyim. Sen deyim. Yuqo'da ketib ulgurgan, la'nat tushgan Xudo bandasi. Şiirin şeytan. Tatarlar yıklarına yarata var. Var yat durma. Surayı. Abima, ne işler gelsin? Yatta yuqla, mana shu. Avul. Yolla! Berlinli köşelerde yok. Berlin'de yok. Kuşa koydu! Hadi kuşa yanına bana! Yüklarga tınkılık birisi vurmağış! Nip bıçağıma okşa tülep duran minalarga! Meyitler! Isırıklar! Hey! Siz! Gitti sizge! Akışmağız! Yatınız! Kızma bilen! Yoklar kaşırak! Oo ya. Merhaba. Güzel. Meyit! Neyi? Meyit! Meyitler işitmiler olar. Meyitler sizmiler. Kışkırıydı. Tuker. Meyitler işitmiler olar.
исполнения страсти, пойми, безнадежное сердце, я плачу, я стражду, душа утомилась в разлуке. Şundan dün jilgeç, oldan sileşkençe, ul bakşağa, bir yetki yanına kildi. Min ise şurlarımdan ham hasretlenimden dil koltıra, anı kuptan kütü udraydı. Ul da minim gibi dirildi, yüzü akbur tüslü, oppak bulan. Қолында револьверді. Көрәсің аны, студентларына үмітсіз қолы қитырғанлар еді. Дұрыс айтылар көрәсің, ә? Шында ол, негедір шымлы тауыш білән қадірлі махаббатым менім деді. Aha, қадірлі. Туқта енді. Шамаса кет мұндан. Кішіге жалғанлар ақымаш оламы, Шундан Лығырдап тұрмамында. Лығырдап тұрмамында, ұтар. Şundan da eski şundan. Haydi. Sıqlanıp, qarab duya almaslık muhabbetim benim dedi. Senin bilen de qavuşuğa atanam qarşı kele. Sena bulgan qışqım üçün olar meni мәңгілік қаһарға душар етеміз деп қорқыталарды. Шондықтан мен өз-өзіме қол салырға мәжбүрмін де. Револьвер тұшынды зор, 10 пуля біле қырылған. Бәхил бұл, ерегімнің үзіліп сиген яры. Мен нақлы қарарға келдім. Хамон етімді мен бары бір тұрмышқа ұшырашақмын де. Шынки сенсіз мен аяшау жоқ де. Шонда мен аңа жауап етті. Бірден бір махаббатым менің Рауль. Нешек дейсен қарауыр? Наска! Әтігі юлы Гастон еді, біз Гастон еді! Гастон еді тігі юлы! Дашмағыз! Rahmetleri. Siz şun muhabbetinin nerseykenin bilesiz mi nisin? O rahmetleri. Ama minde buldu o şun muhabbet. Baron! Sen kabahat! Kabahat! Seni o kamaşlığa kişiydim. Oranın üstünde komya! Ey siz! To'xtag'iz! Ozgina hurmatdingiz. Hikmat bit narsa siylada tugul. Ne için siylada? Mana shu narsada. Eydi, Allah qarga qavrilaringni bu yog'ingga davom et, lag'irda. Тыңлама син аларны. Аларга нәрсә? Алар бит кеннәшүләреннән шулай кыланалар. Үзләренең сөйләрлек бер нәрсәләр дә юк бит аларның. Başka silesim gelmiyor. Şanmağaşı. Kırgaşı. Silemim. Sile akıllım, sile. Tınglayız. Sile. Babakay. Al. Ne şunda? Mina cevap etip. Durmuştağı birden bir yuvanışım benim dedi. Min de senden başka yoktu dünya izlerinde yaşayamıyorum. Hem min de seni şaşıp siyem. Hem canım tenimden ayrılgan şey siyecek mi? Dikizin kar. Bürük yaş ömrünü harabite kurma. O biz senin aziz atanan için gerek. Sen bir dalarının durmuştağı birden bir yuvanışı. Taşla beni.
Әгәр дә сиңа булган сагышымнан саргайып үләм икән, бу минем өчен мең өлеш артыграк булыр. Чөнки мин ялгыз кеше. Шулай булгач, әйдә, мин үлим. Барыбер. Bu dünyada min birine de kiraksız kişi. Barыбер. Миңа монда birine de yok. Миңа монда birine de yok. Taş kırsa. Ay ulan. Ay ulan. Babakay, sen namussuzlarına sondun mu? Bunlar bir tane teki Rükabaylı Boyup kitabından alıngan sözler. Bunlar bir yoktaysa taşla sinanı taşla. Sen var şundan nerse? Sen Xudaydan kaklarına düşer bulgan hikayede. Görüşmeyin düşmasam. Бақытсыз жан. Бушқылық. Жанын қояр сенің. Eyde kitek bundan, kitek. Allah'ın sözü tüge, sineki dürüz. Eğer de sen şın muhabbet barlığına aşangan iken, bu şından da bulgan. Bu üzün bilen yaşavşıga aşığın kelmesin. Bu künneşiğinden yine şulay söylene durgandır. Onun üzerinin dünyada bir yine de şın nersesi olmagandır, bütün ney bulmagandır. Yok, babakay. Barının varsa da buldu. Şulay buldu. Student idi o. Fransuz. Gastoşydy bir teler idi. Qora sakalıydı. Lakowy itikler kiyip biridir. Babakay, min anı şunday yarataydım. Fransız deysen mi? Ol meni şunday yarataydı. Yoğanlagan bulsam yaşın soğuk bitirsin. Lakowy itik deyip ki deysen mi? Lakowy itikler ki. Yaratkandır. Ol meni bik yarataydı. Min anı bik yarataydı. Lakowy itikler kiyip biridir. Fransuz idi o. Kungil eybet bulsa da bir yürek akmak indi bu katın. Şu da hali yok. İyi. Niye bu kişi diyenin şul kadar yalganlarga yaratayık ya? Özün prokuror aldığımda basıp durgan gibi his edip yalganlı. Vallahi mine. Demek, yalgan şun barlıktan tatlırak kuresin. Min de şulay. Yok nerse sen de şulay söyle bitir. Uylap şıgarıga yaratam. Uylap şıgaram da ondan kütem. Ne seni kütesin? Bulayğına. Mine deyim, ertegen indide bolsa birer kişi kilip şıgar dip kütem. Ya bulmasa birer gadetten tış vakiga kilip tuvar dip kütem. Uzak vakitlardan bir de şulay kütem indi. Eli haman da bulsa kütem. Bulay dürüsün gün eytkede nerse küterge mümkün indi. Küterlik bir nide yok. Min de senin köpek koyşandır, nersedir, ümitlenip küteydim hazır yok, utti de gitti yok o. Koy vakit benim başıma eğer ertege ölüp gitsem diyen uylar kile. Onda uylardan men şunduk köngülsüz bula başlay. Dürüst, jay günü ölüm turunda uyda uyakşıra kalınsa. Çünkü jay günü yaşın küp bula. Demek her vakit yaşın soğuk bitiru mümkünlüğü var. Sina yaşağı jingilden tügül indi o. Sina apanın kılkı şeytandan biri de kim tügül eyme. Yaşağı jingilsin ol. Barısına da uğur bit. Min bit körüp duram. Sana da deysen mi? Barısına da tügül. Barısına da bulsa, köngülde bu kadarlarını masıydı. Ya, Sinan'ı sarıldı. Kara Sinan'ı şeytan Sinan'ı. İşi gidi bu kıra. Miğanın aşkı bilen tutasırga kiri. Var. Yoksa o miğan senden bir gün okşa bilmez. Evnemin yalganını bilmeyim. Hem nersege kirek ol. Dürüstlüklanın işik var. Şulay yarıp salırga kirek. Nige yaşırıp azaplanırga değil. Dürüstlük? Nindi dürüstlük? Kayda var? Mana ol dürüstlük. Dürüstlüğün iş. Tırga uğranıp tanışıqırga kirek. Mana ol dürüstlük şeytan oğru. Nersege olmayan dürüstlük. Kayda var? Kayda? Benim ne gayibim var? Nersege olmayan dürüstlük. Tırga yürek birsin bana. Ne da? Tırga yürek kalmadı. Şeytan oğru mana olsun. Dürüstlüğü. Nersege olmayan dürüstlük.
Ay. Kişi nechek pushamonga tushgan. Qo'ya shiqib yugurdi u. Ақылдан шошқан дегерсің. Mene içmesem, yardı da saldı. Hep tiyatroda şekilli de oynadı. Anım bilen soңғы vakitte mındı haller bek yaş bula. Ali haman bu turmuşka iyeleşip jite almay. Namuslu kampaniyaga iminlik tileyim. Нәрсе? Хейлekер qartluka. Hamanda көрген білгендерің біле ортақашып тұрасың ма? Анда біреуінің неше қышқырғанын көрсең еді сен. Күлешті айтасың ба? Әйе. Нәрсе болған аңа? Отқа пішкен кіші түсілі шаба. Her vakit şolay. Жаныңа тисең шабарсың. Ya Rabbim inanı. Kereginden artık usal ham gurur kişi ol. Minişçi kişi. Başkalarından tüben yenesi. Işığı kanışla. Nege anamında maqtanıp tırgadı? Eğer de kişiga onun işine qarab beye bere başlasan bu dünyada ot. Kişiga qaraganda köpke üstün bulur idi. Çünkü yolu zeyik tarta ağzı bir sizden deşmeyi. Наташка! Сенікі де ме? Зиратқа кеттілер. Соңынан шіркеуге де соғылып шықмақшылар еді. Шолайдыр шу. Әйтем бігір кінлеп отырасың. Сирек бұла тұрған хәл бұ. Бабнов, міне сен дұрыстық дейсің. Дұрыстық ол кішінің кейфіне келгіне келішіп бітмеш ол. Жанны да кіл дұрыстық біләңіне де алып болмай. Міне міндері бір вақиға болған ие. Dünyada dürüstlük ilinin varlığına aşanan bir kişi var idi. Nersege şagan deysen? Dürüstlük ilinin varlığına. Anımşa ol ilde bütün kişide bir-birsini hürmet etip, bir-birsine buluşup yaşaylar. Kıskası anda barsı da aldağılıymış. Pek yarlı kişiydi o. Pek ağırlık bilengine yaşadı. Tırmış ağırlığına çıdıyalmışa, üler dereceye jitkende de keyfini düşürmedi. Gerisinşe yılmayıp, zarar yok, tüzermin. Bana azgına sabrı item de sizden bu iliğizini taşlap, dürüstlük iline kiten deytirganı. Anın bütün şartlığı şu iyiliydi. Gitti misin? Kaya. O özü Sibir'de yaşıyor. Günlerden bir günde Sibir'ge bir sürgünge galimni getirdiler. Pek zor galim idi o. Onun yazgan kitapları, planları ifrat derecede köp idi. Bir günde bu kişi galimge siz bana rahim etip dürüstlük ilinin faydalığın hemen işik parası kürsetigiz el degan. Galim kitapların, planların tizip salgan da, koragan da, bunda bütün illerde var. Lakin dürüstlük ili degan il görünmüyor degan. Көрінме деген, ә? Тұқталы сейін. Еба бақы. Әттіге кіші, яқшыла бірақ бара. Бұларға тиеш, нешік еді? Дұрыстық иледе болмағаш, көрсетмегаш, бұл сенің кеғазлерің неме қаншасыңды екен? Ғалимнің да шоу шыққан. Менің планларым, ең дұрыс планлар, сенің ол дұрыстық иле деген илік дүнияда бітінне жоқты екен. Әттіге кіші, нешік еді ұлалай? Min gömürüm boyu, gazaplara dürüstlük ili var deyip, mihnet çekip yaşadım da, hazır senin kağızın boyunca yok olup çıkamam. Bu kışkırtıp da o. Sen galim tügül iken, edem aktı iken degen de tıgının yamak tıgına birini tındırgan. Ondan tağın birini istegen. Hem iğne koytkan da asılıngan. Şeytan alғыр, ә? Көңілсіз вақиға. Алдануына төзе алмаған. Dürüstlük ile imiş. Barısı da ekiyet. Yarı balalar. Mullukta yaşarga nasip etsin özünüzge. Izaklamayayım bundan kitem. Şimdi koya sefer. Hakullar iline. Қоя. Hakullar yanına. Anda nindi bir yana din kırtken deyip işittin. Varıp parara gerek. Adam balası haman nedir kite.
Haman yaxşıraqqa bitlene. Nechе ойлайсың, Qartlaş? Таба алырлар mısın? Kişiler mi? Alar tabar. Kim izli şol taba. İzlegen kişi tapmay kalmıyor. Birer nerse topsunlar idi indi. Birer yaxşıрақ nerse oylap çıkarsınlar idi. Oylap çıkarırlar. Tigalarını hürmet iterge gene kirek. Мен ничек хөрмәт итим инде. Минем үземә ярдәм кирәк ул. Менә мин Кабат. Яңадан синең белән шул хакта сөйләшмәкче булам, Наташа. Менә аның алдында әйтәм, ул барысын да белә. Әйдә минем белән. Кая? Төрмәдән төрмәгәме? Мин сиңа әйттем. Караклыкны ташлыйм дидем. Валлаһи ташлыйм. Әйткән сүземдә торачакмын. Мин укымышлы кеше, кая булса да эшләрмен. Менә ул әйтә, Себергә үз иркең белән барырга кирәк ди. Әйдә шунда китәбез. Минем үземне бу тормышым җирәндермәй дип уйлыйсыңмы әллә? Мин бит беләм, күреп торам. Мин әле башкалар миннән күбрәк урлап та кадер-хөрмәттә яшиләр дип үз-үземне юатырга тырышам. Ләкин ул миңа ярдәм итми. Бу дөрес фикер түгел. Син мине тәүбә итәкән бу дип уйлама. Вөҗдан дигән нәрсәгә ышанмыйм мин. Мин бары шунысын башкача яши башларга кирәк икәнлеген тоям. Яхшырак яшәргә кирәк. Үзеңне үзең хөрмәтле алырлык итеп яшәргә кирәк. Dürüst akıllım. Allah yerden birsin üzüne. Hak söz. Kişi üzünü üze hürmet iterge diyiş. Hürmet итәргә. Мин бит бәләкәй чактан бирле үк. Карак. Мине барысы да һәр вакыт карак малае. Карак Васька. Карак малай Васька дип төрттеләр. Мин әйтәм сез шулай мәле. Мәгез алайса, менә мин карак. Аңласыйн. Бәлки мин ашудан карак булганмындыр. Бәлки мин үземне башка исем белән атырга берәүнең дә бер кайчан да башына килмәгәнлектән карак булганмындыр. Менә син миңа яңа исем бир, Наташа. Я. Мин нигәдер берәүгә дә ышанмыйм шул хәзер. Ләнигә күңелем борчылып тора. Нидер сизгән кебек йөрәгем кысыла. Бу сөйләшүне юкка бүген башладың син, Василий. Менә кайчан башларга? Бу вакытта беренче генә сүз башлавым түгел бит инде. Нигә дип мин сиңа ярыйм соң? Дөресен генә әйткәндә мин сине яратып та бетермим. Кай вакытта син миңа ашыйсың да кебек. Кай вакытта күрәсем дә килми үзеңне. Димәк яратмыйм ахры мин сине. Әгәр яратсаң, сөйгәнеңнең бер генә кимчелеге дә күрәлми ул. Ә менә мин күрәм. Яратырсың әле борчылма. Мин сине үземә ияләштермен. Син бар ризалык кына бир. Мин бит сине елдан артык күзәтеп киләм. Күрәм, син әдәпле кыз. Әйбәт кеше, ышанычлы кеше. Мин сине ышаттым, яраттым. Алай, үзең мине яраткансың. Үзең минем апамны. Синең апаң. Синең апаң мин уйлаган кеше булып чыкмады ул. Әгәр дә ул акчаклы булмаса, мин аның өчен барысын да эшләгән булыр идем. Тик ул бөтенләй белән минеке генә булган булса. Ләкин юк, аңа башка нәрсә, акча, ирек кирәк. Ирек исә уйнашлык итәр өчен кирәк. Ул миңа ярдәм итә алмый. Менә син бит, Наташа. Менә бит син инде. Яшь чыршы кебек. Син сенсең дә сиңа тотынып калырга була. Мен дә бер сүз әйтим әле. Чык син аңа акыллым. Чык, начар егет түгел ул. Тик син аңа яхшы егет икәнлеген җышрак исенә генә төшереп Ана уйлап кара әле. Аннан башка кая бара аласың син? Барар җир юк. Бу турыда уйладым инде, беләм. Тик мин хәзер берәүгә дә ышанмыйм шул. Барып сыеныр җир юк. Тик бер генә юл синең алда. Ләкин ул юлга мин сине якында җибәрмәм. Анда җибәргәнче үзеңне үтереп ташлавым артыграк булыр. Менә, әле хатыны булып җитмәгән. Инде үтермәк кешедә була. Ата син нәрсә? Куй инде ташла. Нәрсә син? Ләкин шуны бел, Василий. Менә Ходай каршында әйткән кебек әйтәм. Әгәр дә миңа кул күтәрсәң, яки башкача күңелемне рәнҗетсәң, мин үз үземне аяп тормам. Я асылына бүләм, я булмаса менә үзеңне. Әгәр дә сиңа сугарга дип кизәнсәм, кулым шунда укырып төшсен. Зарар юк акыллым. Ул сиңа караганда син аңа күбрәк кирәк.